Storyteller, London. Ya, lah apa lo? Masak jauh pasti ya. Kadang siang lah apa lo na, duk menendang bah, tak tahu tak buat. Cuma di sini. You balik sino? Ya, cepat Arnas. Yang hai si. Kita kau nunggu cepat. Ia dan tang nisan mun. Kentai armut silang lagi. Kipan? Ada tamar wai. Dah pia tre you let you. Oh, boleh. Kita dulu. Oh, laki. Ah, I see. Oh, kenapa apa tu itu? Lu bentar. Kalau tidak yang datang bentar lu kita lu tunggu ya. Sama begini kiam. Dah cuba taruh setengah kali. Minta alhamdulillah. Long duduk di mana? Paling long. Lada pi wan kenduk man ke seniru. Macam apa wan kenduk pergi? Dan kenduk hai pa. Suan dah kini jaka. Ini. Coba, ngaruh kan man be? Oh, wan dah kit. Dia mendengar apa kau beriau kan? Lu ni mana cai? Tak tu. Iya. Iya. Bye. Baru kan nyampe perkara. Yes. Ya mel saya. Pak ikan dua yang ayam. Sasuan mek jakan dia kerja kan. Nandan mek ni memang nak pen up ikan dua. Oh, maksud bahagia. Oi, tang batang ke WM kan mau benengi syakmat. Wana mek keren ni ya kan show ya Arnes. Mau. Pikular. Oh, yes. Next, if you like my channel, please tell to your friend. If you don't like, please tell me so that I can make it best Storyteller, London.